Pozdrav, dragi moji. Evo, došla sam na sever Crne Gore. Vratili smo kod Devera i Jetrve u jedno predivno naselje koje se nalazi na ulasku u Bijelo Polje. Zove se Kisela Voda. Meni je to naselje jako lepo jer se nalazi u prirodi, zelenilu, borova šuma, čist vazduh, cvrkut ptica, veverice koje skaču sa grane na granu, mir, tišina, sve ono što ja volim. Nekada je ovo mesto bilo još lepše. Tu je postojao restoran Brskovo, čitav prostor gde je nekada dominirao taj restoran sa nadaleko čuvenom domaćom hranom, veliko izletište. Ove kućice su bile u vlasništvu restorana, tu su dolazili vikendaši, ljudi da se odmore u tim kućama, a danas je to pusto, a kuće su pripale radnicima Brskova. Tužno je videti ovakvu sliku nekada vrlo živopisnog mesta. Okupljao je veliki broj turista i meštana. Tu su uživali u roštiljanju, u druženju, raznim feštama, vašarima. Nažalost, sada je Brskovo pusto, vidi se gomila smeća, tu je sada stecište pasa lutalica, a nekada je bio baš veliki i omiljeno mesto za izlet. Nestale su kilometarske kolone automobila iz raznih krajeva bivše Jugoslavije koji su došli, to jest dolazili, tu predivnu prirodu. Tu je bio autokamp, ljudi su odsedali, uživali u prirodi, u hrani. Sada na Kiselu Vodu niko više ne dolazi da se odmara i uživa kao turista, nego samo ovako privilegovani kao što sam ja i moj suprug, da imamo kod koga da odemo, jer zaista je prelepo biti tu, udisati taj vazduh. Tu postoji izvor kisele vode. Nekada su bile kolone, redovi, čekalo se satima u redu da se napune boce kisele vode sa izvora, a sada samo ponekad neko svrati da bi napunio flašu vode sa izvora. Mi smo proveli par predivnih dana u gostima, uživajući, i odlučila sam da vam pokažem kako izgleda priroda, kako izgleda to mesto, Kisela Voda, koja je dobila naziv po izvoru kisele vode. Nažalost, upropašćeno je,
zapušteno. Bilo bi predivno da i dalje restoran radi ili je radio odlično. Hrana je bila vrhunska. Heljina pita koju sam tu probala i čiji sam recept tražila i spremam je kod kuće, zaista je predivna. Jednog dana ću vam snimiti taj specijalitet Heljinu pitu. Dragi moji, toliko od mene. Htjela sam samo da vam pokažem jedno predivno mesto u Bijelom Polju. Divna priroda, čist vazduh, divni ljudi. Nama je bilo prelepo. Uživajte u gledanju, ja vas pozdravljam. Supscribeujte se, pritisnite zvonce da vam stignu obaveštenja, a ja ću nastaviti i dalje da vam snimam. Pozdrav svima!